Abusia mama wakwa ba efa wombra emergency Ghana TV eso enenso akwakoye da foforo da so nko a obo ade na adomaka ye ho no de ye nkwa asancho ahye ye biem nenne na krobia aton safra brantie bi abafidiem ha se one ne twetwe enkomo na brantie ne nya brantie bi ase hero ankasa a wo be piem e wo ye manyimu na wonim se ye kasa hero e obi a ode ne nkwa ato ho no ma ye de asave bibi eno ti ene ye friend hero no bi bebisa se den e na brantie ya ye kame ho ne yenko hye yenko tie ne abrantie ye ya enu nti ye hoho ano no na ansa ne ebekọ no mesra wo se be like video no na wa share na wa subscribe e de amame yenko hye video no embra ma me kata wani ma nkata wani ma en hawo ma me nseke wo consent answer bra wani ma me wada me buru oya Ghana ni Pachan Ghana ni oya Ghana ni Pachan o te Ghana ha ana se se dia won te Ghana ha se menti Ghana on te Ghana US US Pachan what na US ache kakra ache kakra very good ya wotaba ana metaba fibia otaba fibia na eba sei na se okọ na oba na wo de life toto ho life abroad US toto de ya woba sebe ye ne atemamufo no su ene ye ban ya na ohu ne sei me hu say the difference ne esopa because some must have the crew no how they are different aja peja we ne kok soro kakra ma me se ne o ma build o mo de ne wo ho no eye how they different I don't can do so how do aha no adonkene doso memfa ho edoso na adonkene nso edoso no huni say ha ye on ho no wo nso so adonke so saa dabi die na kire so wo nso so saa because ho no se wudi boni a ye nim se bia ye ni fi asem so tino law no enso nchum bia ho obi a hyemra na usu wo hyemra na se no yanya haidie emra na chinketenketefo no akese na nche won ho ne ntesa o dabi wow na no na yetete asembi na sebe wona asem ni gina wo so na bo sei na asem ni si ya chirichirebe na abobe se 640 enumre 640 okay it's na Santasia meba swame it me far back road Womase it me drew Womase na mu say ya ponche ma bi ato fom ma be say 65 years uhu say enipa be say me nipa ba ko na e kire na mu say ba ko so etimoto so a wo twen no nipa ba ko no e de twede a ponche ma me no ama na to fom ama ma me na to fom and o say yisikan and o de twetwa ma me no nti na me se de hu ade yakoso te kire mu se ya hwi mamre bag every nsem ti hwi bag ni fi mamre nsem am de blom yakonfo nti no o se me chesi wo mu iti me chesi wo ma na ese o hwi bag ni wie no okofu moto no and on so tu moto no iti mu kokora wie na me pick speed iti me be ma na me de bo moment of o de car ne bo mo e bo moment of na amesa and mu free kwan so and mu ye U10 na me so me ba reverse the chase wo mu ti me chase wo ma to them pepper so be say ye be drew UGG junction and me pick speed more it me pick speed na me ba complete stop and I met me emu there no tie chire no it me shoot na chi but one top from still shoot na chi ba one top from na oda sukuta se kan no and I'm such issue movie it ya ba ya be drew Star junction Santasia seb na okay and this akwan ye two road double lane ba kokosoro na ba kokofom and mo fa incoming cars na ase ho se na be ya mintimi enchesi wo mu it no mo fa ho me so me fa hobby it ne ye shia cars no wo de car ba omo no di moto e na wo de o car ni shia cars e na omo so ko e na mo so ko it me manage e wo within Santasia round about ho no e bo mo go form it ba ko de e ho na no fenti e de no twi moto no o de car no
ɛbɔ mu gu fam ɛwɔ Santas runabout to aso nti no baako do finti nti baako na etu ne kan no de o try si wo dwane nti me see no na me tutu ne nipa wɔ hɔ nti no se me gya no ma ne den ɛkɔ ɛna ye manage ɛkyɛ baako na ne kontakye ne yehu sɛ sa no magye box bɛyɛ sɛ 6 makomako 6 nko 4 phones no musika euros ne pounds nyina gu bag dim euros ne pounds nyina wom ɛne na nkada na fia ma nkɔfo yi ne nyina wom ɛna nti no obo no ma ne ɛni nda na wafrɛ sɛ bia ɔhwɛ sɛ ne phone bɛkɔ a ɔfrɛ ayɛ sɛ agya kya kronfo no na ɔmaba ndi bia na yɛde mo kɔ police station nti no police for no sɛ adeɛ pa mo de obi ayi ma no kama nti na de isi no mmeranteɛ no na wɔn mu yɛ mmienu ɛna ti moto ne so okay enti bags no na yɛ hwan ho ɛna bags ne wɔ bags na ebi sɛn deɛ otwi moto ne ebi so sɛn ɔto akyi no okuta sɛ kan no enti sabra wo siye na wotumi wura mu dwane ye no de na ɛsɛn ne kɔn woyi gu a na so ɔde kɔɛ oyi sekan ne bia mebɔ mu saa no sekan ne bia gu fam okay ti fun ba ko pɛ pai ɛbra wo bɔ wo mu gu fam wɔ hɔ saa no de ne siye memfa ne sɛ ɛhɔ yɛ nipa mu ɛna ka ya abɔ nipa a wɔte moto so agu fam de ne si wɔ hɔ kakra no ɛbra ɛbɔ mu ne de metwe de no otwi moto no metwe na se kwani mu na ɔhyɛ ase enti metwe na se kwani mu eti mi si na de ɔte akyire no ɔno wɔ bɛkyi ɛna nkɔfo se adanam so mu yɛ akronfo eti akyire ne nipa hyɛ ase ɛde ɛba no fa nipa nim eniba no fa nipa nim so wɔ dwane no enti mi emu na mu se nipa ɔhɔ na ha ne bia akɔkɔbɔ obi na mi gya no ma ye gya no ma kɔ eti ɔmo hu sɛ ɔmo yɛ akronfo no ɔmo yɛ dɛ memfa nsa amanfo aba around no ɔmo ɛyɛ de ɔmo so ɛbɔ no kakra do mu sake kan no kakra no mu gada bags ne bibia ɛno de ma committee chacha ma bia no wɔ no de ma no ɛna yɛ frɛfrɛ obi ade phone obi a ɛna obi abɛgyina de enti saa brɛ no maame na ɔmo di nkan ponche ne to fo ma wo hu ye no ɔyɛ dɛn na ɔte sɛ uchi si nkɔfo no me bɔ mo hwe hɔ no ewie no me sa kɔkɔ fa maame no ekokuru no so ekɔpɛ ne kyira kwan ana me de maame no eba back eba baabi a incident na si no enti se dia ye che no ɔwɛ odam mo de ɔmo kɔ he ɛdem kɔ so fulai ti ɔmo de ɔmo de na kokɔta na na kokɔto watumi akyerɛ sɛ ebi ade no ɔte machi no ɛyɛ asomasi ana obenten wakyerɛ a asisi no yigusu a list for gusu mo hwehwɛ no we de mani nsa wo car be na wo use out the years a chase na me so pick up a Ford Ford nso de pick a oboa ɛna omutumi moto de memfa so obetumi amanuva manage awurawura baabi a ka ntumi nwura na still omwura na odi omachi me hu ne sɛ me mame anabia sɛ mebusuani bi no yɛ ne saa anka enya me de nti no na akoya yi bi sɛ as a young boy untimi emfa wonsa enye bibi na obi bre na sɛ obi de sade abe ha adwene nti no ɛha me ɛna ɛhyɛ wo nkran sɛ obedi wo bachi na wo ba wo mo de wura ha de wo fa no wa mpa aba sɛ mami gya wo mo ko after all sɛ baabi o maduri de o matitim na still wo pesi wo mo musa but me no me so ni na me obi a na be se me call amia na se so ja nti no akom ni nkyiremu me sa so mpesisi ti se usisi obi a na ha me nti na ema me apesu musa because no omun se me di minchi wo omun se omun moto nti no me di minchi wo na me se me di machi wo na unsuro dabi sana nya me
enti se wo hwe sekan na na kuta wo na na o ma ye ne se bi e ba se ye nyina na nya mi ayu anka ne sekan no de be ye ho adwuma wo say internet nyame bobi nyame bobi boko no obi so ba heart obi ani eden obi dadi yeah ba wo de ndi ye ne eden ete say kura be chew sanity hey etiefo enkomo we ya ye die me ba be show some of the videos ewo afidie yi so na de me ba be show wo no and somehow memma emu audios ni bi eno beboa wo ama onso wahunu sene enoma no etie owura yi oye Ghana de hye de nanso amanone eno wo na waba ni mamu na sebe onam a saa bre nonso kra moy na baabi afa di akwa akoduru no saa bre nonso kra moyo be 640 mu ya afa na ekọ 7 mu ne mrante de sekan ya hye won ho etiso ye operation 7 moyo eno mu ye operation eje amanfo bags na yetumi age bags a pounds any euros nyina wom dia ade nkofo no womedidi pa o womedidi nanso saa da no nyankopon yi won sokrata die di kan matchrew a very short video bi na no kra de opa de to so a pause boy na sese ye ya ye ka sei ya remande no fa no to so e wo post station ho aha we pe pause mame pause na na so pause na na so pause na na so oh ma bag ne nkata na nim la pause na so na manfu hu no me ma bag no nkata na nim la untumi nche oh pause che aha ivo ho ache no akwani nie enti miura bra owura wei mudini duru police station ho no na afedi enani so atete na free conscious na no wo no ane enti okade yen mubusa ne de okade yen how de be firi ho no mko ni mo nti no wante mante de ekoso tiwe ya bra no akoduru police station ho no akoduru no hey wei waka kire mo so wadi mfie sai small boy bio also this 17 years oka kire mo so wadi 17 years wo mo free he na eye saa operation ne wo saa bia ye no ya so mo free amanfo ene ko ben o mo free amanfo ene ko enti o mo start operation wo boase kwan so kokoben asemi ene o mo yeba ene mo yeba saa kwan na ameka ye na wo saa kwan na ameka ye na ewa enti ofri amanfrom akọ santase kokoben owie wase wura kire ene wo yi operation no eba show akwada we be 17 years oba de achi ame akwada no a woda so no kire sene ye wote ma atiefo ehunansa asemo edio krachi ya odaso we nipa tuntum onye nipa kese we tuntum na wo hye t-shirt ye na afei ezi wo hwa na ni na yesan bisa na ni na yesan wonso oye ho na oye teatea na wogina ho sisi ya ne kon no da ho onu na kobu o maame no enti we na na etwi moto no we na na etwi moto no okay afei me be ko second wine onum a sebe ye di onum sa awuo no mo hwe video na maame na wo ye maame tuntum na emom wo hye atade lines fita ene kokko aha wa ya ade this why maame we odo wo mo je na ade omo je na ade
ono mo bono na me copy so we no mbo no hwe ho do am copy so no okay mumientie sene ho no ekoye bi very good. KG. Very good. Yeah, the phone is so friend. So when the back one phone. No, it's so what you get. I go for phone. Phone ba come na obi dia. Ba come na dey talk. Wo ba come na obi phone. Wow. Where is it? Blah. Sando be di rere ni menkenfo ni. What? Sunday obedi rere fufuo ni akoko. Afei, onu mu a yeje wo onu mu no. Onu mu anu asem bi nti second video the light bi aso atu wo mu no fa no tu mame. Na amanfo entie jataba wo nhwe. Na o da na da me pasan eti mi nku ani le ma me dey miti na me phone eti pe mo ya dimo me do mi ai me fa no e na o mu sa mi say eti bi mo se me eti me do o mu sia mo e ya do mi gate ho na eti mi ya mi bo be ya be bie mi na no de se kan eti me so say fa o ne ma no na mi try e de ma na no do eti se fa na me try a hese bia e yi na me try ya ya manu bi lo pa me said one o should be lo you want my media go abi the phone yanko police station yanko police station yanko police station why it no part ni ni bia o adu ko na phone ni ba le dey wo it's na why ti uni o ma yanko police station why okay yanko Enti owura we nyina na ye Santas roundabout ho ha. Santas roundabout isi. Hona mami otumi pie ofre ya mo kire ne ma ne baaye. Timuni ni nyina ko police station ho. Na se we kura de na no asem no na waduru ni fie awie gyina ne kwan no eno o ka so no wote he o mo je ne we. Ono kura na me nkai ba bi o. Onkai. Hey. Hey asemo afi mamela so ai no. Why? Na me nhwade. Odamba. Look like. Onio. Okay. No. What you know? The second no. What you know? Pass your phone dane. Kafra. 102.9 FM. Assault Chimaka. I'm not you. I'm the promotion. The bomb for the promotion. Like you say. Mate. Hello. Honorable. Dabi I me the promotion. Turn the promotion. Me the bomb promotion. Okay. Enti we so ye ehefa uwie ye no san san wachi ko baabi a om de ball maame no ehwe ye no ehoni okoi na maame nda so da ho ana na maame no wo fie etumi ne ko frɛ no e ma ne baaye enti no ono kra onim kra se esi ye no obi hui na se obi kra di akɔ n'achi nti no onini de so bi akra o ya je ne ko se ya maame no no ani nipadua ni mu tesai se ya de ne ko obi kra ntwa ne ko ebro no mo bro no ne ko kra wo twe nye yi di otumi dwane ye no hwe no ono nso be wonfie be sen ono nso be se bi a 27 and se bi a 26 on the ohwe na wanyini kakra esene de nu wo twika na ankasa moto no obo busa two questions okay yo krachi ye da se de din kan afi ye nhwe wonam a
ɛna ho sɛ obi bu obi den na ba wa adwum sɛ chase no obi bu obi a sɛ ɛyɛ den na ba wa adwum ana na ohun ni sɛ yentima a o chase yi wɔn na menhye da MP ebi so saada but me hu sɛ ma me panimu a yabɔ na hwe wɔ etimi kwa na me sɛ bi obi na ɛbɔ no wife but ɛkyɛ na me hu sɛ yɛatwe se kan ɛtwe ma me no mfim na me sɛ da bi o de nyɛ no ma saa iti no me kɔ so abɛn hɔ kakra di hu ne sɛ yɛagye bag afiri ma ma me nsɛm de kɔtena moto so nti na nyɛ no afei yɛnhwɛ obi a wonka sɛ mu so duru baabi no ma tie firi layer ɛwɔ sɛ nka ɔmo famu no afei no ɔmo no hyia cars no na wɔn so watie si saa lane no afei cars na ɛba no sɛn na ɔmo hu wɔ ani moto no sɛn na ɔmo yɛ because asɛ sɛbe moto abɛfa ha moto awia kwan a car bi so awia kwan di akyiri sɛn na uhu ɔmo na ɔmo ba no nyanya me ni kredi na me hwɛ cars na ɛba no wow ɔmo yɛ me main target wow me make sure sɛ me ma me no mu yɛ ne san comment ase nti no me main target ni sɛ machi wo ti now the cars na ba no na wo mfa ho na nko bi ne de na wo bepem ya sanka adifo ɛno kwa me mfa ho afei yɛhwɛ na wo ba bɛn na wasɔ headlight ana sɛ wo sɛ asogafo ana posifo pamo ka ayi bi a na den na wo yɛ den a sɛ na wayɛ wo car no ana masɔ high beam no ana masɔ me 4 ways no okay ana me de abansi so na me de obachi good iti ba sa na obi hu obi ebiem na ɔmo ba ne de bia adwen amma so sɛ nea ka yi kɔ na odi moto yɛ chi de bɛ sɛ bibia sintie bi ɔmo block moto no ana sɛ ɔmo ba bibia sɛ nsi wɔ ebra na wo kɔ no mu taxi driver bi a block me o block no wonim you know o block me no me tie mu friend me kasa che ne se onko ne chi na no me akonfo me chi so ma na wonte it na sister bi won chen ana ono so tie mu ka che taxi driver so o chi so mu to onko ne chi o me akonfo enti na kwa no ma sa atwi me mu mo na me de ka to a sport na me sa chi so na ekona kwa ye rough road ntino no omu hye dan komo sa na wo nso aye rough road wo de bam na mu ade a me de bam na nim how de bi ha me afei abɔ ba akona twe no kɔ enti bra ɛhɔ no me yɛnhwɛ hɔ sɛ ba abɔ mu mienu nyina ɛna wo sɛ ba akona bɛhyɛ car na se ɛna wo atwe no kɔ animu enti bra wo si ba yɛ no de ne si yɛ na akwa ba akona no watimi adwane ana sɛ ne nipa ni hon di sɛ ne yɛ a ba akona munya ana na ba akodi watimi ɛkɔ yi ba sa no me born no de no all drive on so na 90 me twene kɔ animu na speed walk anim pa was medical hit mo santa so woman to form ɛna me picky speed no esa wo ho ɛna me di nchemu no bɔ mu fa mo mu straight ka de bɔ mu straight yan ko mu mienu nyina ɛna wan so aka o kan so bebu afa so straight no me hit mo 4 times woman to form sa wo de abɔ to it no otwi moto pa 4 times woman to form ɛna me sesa you know angle no ɛna me tie the man no ɛna be sha ase it ba ko de auto form de no tie no form na e ka me de o wani mu no se be kwa na speed na anojo ade obo break enye ti anojo ye no most na mi so handbrake na de ye case se shaft care na mi so handbrake o mo break mum da bi na break na e ba sa na enye adwuma shaft care na ye fafa it me so me chi wo mu because taxi driver man yes am twimi mu mo ti no se me sa power ya twe we ni kwa animu kakra afia utimi break ya usi ye no na wono de woda ho no na ba ko no so de sa abẹ no wono so anya kwan adwane ko oh yeah okay eja kwa me senko obeka okay no na wa no okay na midasi okay senior time a wo chesi wo no na bibi
who be show mu say nkofo mi no mkokora na o matwe sikan by o mi so mu tuo nti o mo jani tuo no gumi so a bibesi minimu de but akoma na nya mbere ma me no akwese ho mo no se eba mi hu bibia bi mu kire ende nti no na me nwene ho kura se bibisa o fesa o kasa na o say Ghana don't keep doso nti o tashi do man kwa block e wono mu twu mu no ade dia nga say oh o mo kwa mo nko e nti bibia ma mu say o bibia ma du dia ma mu nko ana me kan say sanka obi anko be jam mo makobat me so mo so my bone and also munya ho aso twe because mentimi anchi o ma ebia no mo da akwa ni pa foforo ntina ma me enya say say da bi minya man nkasa e ma no a omogie o mbax ni nyina ba ya begie o ni o phones begie no o mba ya sembe na mkatero o ma mu shira me at times ni ya na enye bibia na iska Nankopon shira wo sa no enti pounds ne orofo ni nyina begie o begie na guys na area guys na mo ho no me se ba ko say mani mie ni lock no na o mi say so bi ba na say o mie on timi lock na nyene dia na ane and also making sure say a phone say oba me make sure say obet maybe your password na sana ma won say woni aba say ni wonam kroma unsu dabi na medasi wow ba no me na ohia yes sa semwe me wofa kwa mi antwi sabre na misua na ye kutukoko tama me de daye anytime kwa mi antwi benya na me se ya osore na yenko se be ya metumi aba ntem na mabeja akoya mo akọ school no je se esua na se ofa o ye sure se ade ache de o se ade ache yenko eni esim na ye kwa ena bibi kan se wo hwe time wo hwe time no na che safi na abo 1 something ye nam kwa so a ye kokoko mu akotu koko eni ekuta torchlight enam so wofa na kwa ye kwedie ade na de nchen e ya nadwo miensan o se yaw me so wofa o se mienko wa wo ba no una ahia ebi na be share crash di mu no de wo ba no onu ne hia nti odi ebra okay enti oruai very heroic display and display ebra mu koduru police station ho no na wo kire circumstances surrounding na ye de chesa akwa no dia na police for ne so ka kire ho ebo mama baso pa mo bo wa baso mama na ba ku ko che miska obi o mo che uska my idea why are you What's the project guy? Omoje na gomutia so no. I want to kill him. Why so for in spirit? O twicha o kese. You dey why are there? Abos project why are there? Ye na di mo na wonu di mo bi there. Why are there? Okay. Asebui Urei Nyankopon Hira no. In fact, waye adenwanwa we na obi koye obi won kan ya no am say IGP dampare apenso. Yes. As what Chenny Bibia on can a taxi driver. On no a taxi driver. Taxi driver. Mom, Ebia new. Yes. Wow. Okay. About the Achame. Akra? First Mami and Sa. That was some way. And Nimri Brantia ba. Ye TFO nyina na ye na owure ya se. Owure ya kokoduro no omo noso. If you say ene sa de na twam. Nse nka ne nka bibisi na atiem kromfo nipa mro na nke nipa eba ene otiem kra obi ama o mantemu anadwo otiem kromfo obi amfiu efiri se nipa na oba na osuro se wanhwe yi a wono obone beto no ntia ne wona ma de ombe ye ono omo ye wie no omkwa afi no omaba na owure yitine ka se ka ibetime bu afaso ka ibetumi asei obetumi akosha menam ni nyina wa amfa ho se da bi
nkrofo we omunye nipa a wo se yejeje wo mo so enti kwan bia so de mekwan bia mefa so a magi bia magi wo mo akura ye hu se enem mrantie na aba no de wodwen ho a wonti ase hwese mampani wono akobre enya na ade wokoji watimi wuru afi se nyame wo ho se bibi wo ho na watimi abo no twede pempan bo mampani ni hey na watimi waje ne ho niema se me de me kwa akodi me ko enjoy me de awurade disani pa we mu ya na adwen be pa ene wo mutirimu so say kutase kai obi a waje ne niema o na wo de bonu po 17 years I say 18 years kete o tinim fie so esu ne ban we yi a wuda na die no 17 years so ban ni what the obi o be 50 years ye esu ban di eni samra na ye adwuma bi okura na wo si etwam na ye hwede nipa ne ye obi okuta se kan akokro no bro maka se me 16 years ni akwaka se Ghana mra no emma obi a 16 ye njeri no na waja ne se na we uja no onya 17 na uja no na obenya 20 years wo asasi so ade na obeye ya do be konkra boni school na we no kura no me no eye me nwanwa se mantem hofo no ana wa heda na wo ye no ho se ase wawu no oto form ase wo ye no ho se de wawu no runabout se we no nanka santase ho no ano nanka wo senka bia so wo no go papa wa bre nti won de watwika no akogina mti wo home nti mo amoba ye na mo mre ye no edien na o mo ye ya watimi ase nya mo boa me de ni ko police station se bibi se de ka we se enka o mutumi ye se be ya enka bia sa de nko nko to fam no akora bi da ye da je se ka enti necessary de ne ko wa ready se we na go so ne ko ayare sabia bi na ko mo hwese ampa wawu anaso onwi di ko beduru ho no na ka bia doctor no be firi no bi nani ti yo nti esese police station ye de ne ko oh nipa nani ate di police station ye de ne ko ene ba ni nyina on se nipa yare de ne ko hospital ye mfa ne nko di ko de beduru hospital ho no na nka doctor no be firi no oso ayi media o say ene tesi obi yesa odi bedu o doctor nkoa medical doctor nkoa ne betimi approve say enipa no wote ase ana so wonte ase endike beduru ho no be test no na che say enka onte ase na yem wanwa say o mo sa ni free so o mo sa na ko police station no je o mo kwanyina na o mo twi nsuo gu so no o mo bompa ye ma no oh bradia okay ti ana enti akwa ba kono so a wokoye no so no yenka se owura yi se eniema bi wo nachi ti oba yare sa wo ba bi na se mu no e wo mantem ho a e wo na beti side ho ba bi no okoye no ho adua bibia ti oboa enye obi amo na ba yi no okoye ye na yi aka nachi na yenhwe na ye mo aposifo no so abaso ba bi fu ankanya nwanwa so ombe ha owura yi kura kakra omeka se na die na so omobo na ba so twen omobotom sika e de ema no na we kura nso so original commander ebi a onte why say nuro onte ye o hi owura we hia so bo ma IGP ohunu ente enso nte papa yesese anya be kura no ye mane kochia IGP ai o hia ba so bo pa ko animu why ade me da see bro akokoduro ne no so eya kwa be na me da se na owura de na boso bo de nyame be ebo na baso no hunam so e wo so ye bo na baso pa me kai se Canada no France o mo se akola bi tara wo ho ma akola bi froya Spider-Man froya ku yi no aban ne sheda employ no e wo fire service nsa owura yi nka ne dwum abamu no se wo hwa na ko se ko ye serani na eja kwa me mi free US met na Ghana me yesrani na yebetuma ma abaso abere kwa wo tu US wo yedmu yebetumi abaso ba ne kan abaso ba na yebetuma ma wo ye police ni ba na wo ye na edmu US
say that you tighten am no you na ban hwe no okay no dia on free have mla yo and enyo nana opinion ni de why ade na yen kula na yesi su no sabi onkula na omo ba no na omo pesa mo de mo sabe ya adwuma quick money open 10 de aye se si ayi o kai akula yo mo bre won save 30 cedis kwa to wo wa pesa to ka ni bi said the bank for ye kakaka de tutu we akwa ni save 10 cedis ba o pesa o da ka ni bi nti obenya na we na hwe ba bi o firi na wo ko robbery ayi su moto me se awia kete bi odwom man bi aya ho na say no informat mo say no informat wo ye bi sa ba bi mo ye operation ye bi o te ho a on na mai on na mo info no aha dia head de time say to sam say mo mefam wo te ma me na wo say ma mia ba say o mo mabie me nto mo ye de hu sa ade no wa mia ba say o mo mabie no o mo mabie na wo twese euro for ne pounds fu be he burger fu bi mo mu nti informat wo e na mo so me operation me say me te o take ha me nye operation wa ho me freja taba o te e bia abrepo no no na ba be ye ko ni obi anim no nti owi ala ko je me she nti papa we die na ba so bo ne die e wo se de wo kan na renya commander TV a on fa no ko ye onu ho na wo nti wo de won che ni sem keke se president wo kra wo lead ni tu ko nye nipa bia na betima nya sa kodu na sa ye sa de nda hwe wo tie ba bia wo ti ka ni siye na onu a wo se ma hit wo 4 times o man to fom na ba ma sa mu o me ba pepe ni me te sa wo ka pepe ka sa wo aha ndi da bia na ya tamdi die kese pa ya mo no yan kan wa ha wonim ko wonya ko du sei se me ma me fa ncheru ga mo na ma mi we wona akora we mi na ne ma me no ombo ntu fom 65 years we yenti 1765 me ka sei ni na wa wu fa se nya gbo okobo ma mi we agene bag esan de ko o pro ho sa o ko hin wo ko mi ni ma me ni ko school anko hwe won ko nti no ko ba akronfobia se bi yenye quick na ye eni bi eni na yeni new ka 70 years ba de ka wo school nga SS for yamba do nka ka hu ba wanko se de bia me ka me say tirimuje eni nyeje so bo nti da hin kan won yesa 7 wo mo kum ena de me fa eje de me fa ena ma ko hu ko no boro o sha ase ni wan fo moto ne sha ase o sha ase na o de 10 cedi ne sha ase ni bo nwi no o viviem won tebu shom nti abushende na mka ye fa no ukofiri ye sa na otie yo ya ode sa na otie aje kwa me uji ade ni frinze wo be so ni papa sika ayira munim se won na fa o mbetia no mo ntia no na mo hwede sa ene o ne okay meda se owura Nyankopon hira wate amen adwuma no a wahwo no eye adwuma kese na waya ade enso se wa ma wabamu amu sese ye kan me ma wakwanya wonso hyega na fu nkunan na dai donke spirit no wo wamfa anyadwuma na wugina so chesi sankofu we che wo no ma yenso yafutuo wo de wo experience ya wabenya Ghana ayimu okay me da sepa ni akunya wo mama ye mesere ne se so wu se obi ewie obi a enya hwahan he said them ye say ye nipa be say 5 become ho I think say no so beti because police for no omobre it is a ya hwa mo ma ebe ha dwene nti no so also o ye baba bu no so a make sure so do won sabe ye adwuma cause brady ene ye sure na se bia o fa koti kwa so afo bia dia sa de ebe ha dwene nti no mesre mo why kono no de enye emwa nti no ene wo mo openyu ya da sepa wadaji a wonya amaya ye de ton sa frewa odi ye nkomuni na oba ye no Nyankopon hira wo ho very good adofo we enkranfo nya omo de kumase yenso ye nya ye de chese enkran de ba ye no ye bo kra no ye taxi driver ye bo na baso kumase so de ye hwe de eno nso ebeko na aboa ye ama ye hunu enti
Ghana ni a onte Ghana ha na wote US mem na waba behunu se ye robu obi na wo se dabi mempene na wadi akira kono konkofu down ba ko adwane de na nso ya che ba ko ya sabri ya ye kasei ya korrebande no okay anamu ya branti ituye hwan na atumi aye saade we bi wo ye man we ni e friend o man bapa odwen o man ne ho wan fa ne se maame ne nya ne busuani onye ne de hye oni no ba bia enti onye de on save no so de wi o chensi abranti se senka obetumi ade ahwere ne nkwa easy obi omukura weapons ekura moto no senka omutisan no omo ba ne so a kometumi nyomu pe bia na so abranti na anwen ho etumi a chensi o ma ha akwachi omo e de o ma akoma police for na chese oyo man bapa o ye man hu adwempa mama ye nyina ye nsua na beboa ye krono na to betwa na ne ma bone na nkofo ye wosumase no ne nyina to betwa ye fa adwempa nhye ye tirim ne ye mo afoforo se ne be ya won so ochina bi no oso ko onso hwem ko amane mu a na obi gina nchen na oye ya onye de on fafo no video ana won twem nko na oba benya akoma papa de aba beboa ye fa we emo ye bra ye nsua de wo ne mo abo ye ho ye ho ne nyina ye fa odo akoma pa entina ye man mu na nije embra merafo ebrenti me de besi ase da sene ye besan so ahia se ne me kan no ha eda so aye Emergency Ghana TV na akosia de pa ene medin like video no na share na subscribe na fe drop a comment no e wo comment section honum se ne be ya me so me hu adwenkyere abusia se manti me ka bi ma kram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.